Dobre. Bik Azov prvenstveno je poznat po dobrim borbama i po mirnoći. Uzeo je i Ilino brdo, bio je šampion Ilina brda. O njemu, naravno, još priče nisu ispričane. Kaži nam sad nešto o Azovu, kakvi su tvoji pogledi na njega. Azov, prošla godina, razbadanje, Ilino brdo, osvojeno razbadanje. Pretprošla. Pretprošla, tako je. Pa vidit ćemo, išao je opet u razbadanje. Pa vidit ćemo, hoće li zovnuti ko da dalje pobode. Ili će opet biti i ova godina razbadanje Ilino brdo. Ono, naravno, što njega krasi je mirnoća, Mirnoća, tako je. a hoće i duge borbe, da Hoće. sve od sebe. Hoće, baš tako. Vo miran, staložen. Sazrio je vo, pa na punoj naponu je snage, pa vidit ćemo. Vrijeme je pred njim. Koliko sad ima starosti? Azov puni 7 godina. Puni 7. Pa vidit ćemo. Jeste, imao je on teških, dobrih borbi. Tako je. Naravno, sve njegove borbe su bile dobre, ali očekivati dalje sad nakon ovog odmora da će on moći. Sad će malo odmorit, pa vidit ćemo. Hoće li opet u razbadanje ili će u kakva ugovorena borba? Trenutno nema ništa. Nema ugovoreno. ništa. Sad, za sad nema ništa. Što se tiče ishrane, kakav je tu? Pa nije izbiljiv, isto koji paun. Sve isto. Narav je, vidiš, miran, staložen. vidit ćemo. Meni se čini što vrijeme odmiče da se njegovi rogovi suzavaju. Jesu. Što god bolje sazrijeva, rog iđe više unutra. Ali evo vidite, mirnoća, što je najbitnije. Kakav je on na treninzima? Pa dobar. Dobar. Isto koji paun. Isto, sve isto. Evo Čigo, nemate šta reći. To je što se traži kod bikova vodača mirnoća. Ti si nekako uspostavio kontakt sa njima, jako dobar kontakt i slušaju te dobro. Pa jesu, sve ti je jasno. Ozu, dobro je. Dobro je. Otkuda ime Azov? Pa to je Paško birao. Jer ovo je genetika od Đuranje što je bio kod Julijana Jukića. A otelio se ovdje u Nane Jukića, Bršnaravića, u Pojati. Znači on je ovdje oteljen, ovdje odrastao. Ovdje oteljen i odrastao, baš tako. I napravio karijeru. Tako je. Naravno, već sam kazao da on ima dosta toga još da kaže. Pa Da li ćete vi biti izbirljivi što se tiče ponuda za jednu borbu? Kogo zovne, sklanjat se nećemo. Ozu. Idemo. Ozu. Gdje si? Malo ćemo se osvrnuti na borbu sa Tadinim Kukanom, s obzirom da u njega u Azova dosta širi rov, a on je uspio pobijediti. Kako si na tu borbu? Koji bi bio tvoj komentar? Te ovako Čigoja. Borba je bila do neizvjesnoga, kako ono kažu, kraja. Priko 20 minuta je borbe bilo, ali eto, ispostavilo se je Azov je tvrd i dobro sprema bio i izašao je kao pobjednik. Naravno nije prošao bez oštećenja. Nije, evo, ovdje evo i sad ima, evo, ispod rožnjača, šta je kuka, šta radi kuka. Uglavnom, mnogi stručnjaci kažu da je veći uspjeh bika da izdrži udarce nego da udari pa da tako pobjedi. Tako je, sve se vidi što dalje borba bude toliko je tvrđi vo. Ozu. Naravno, očekivati je s početkom sezone i pozive, što drugo nego vam poželjeti sreću i uspjeh. Hvala Čigoje.
Ozu. Gdje je moj mali? No. Ovo je iz Hrvatske dotrano, samo čas kako nam je. Evo tu je bik, Peran, mlad bik, potomak od Đuronje. Julijan je baš nekako vezan za te svoje bikove, pa stalno želi nešto od njih da ima i dalje. A Perana je kupio u Republici Hrvatskoj. Što nam možeš reći o njemu? Ovaj bik je kupljen u Zelenovića, Republika Hrvatska. Starosna dob, 4 godine će i njemu za maj. Možda malo koji dan više. Teškaš će ovo biti, pa pred njim je veliki ispica, vidit ćemo. Bik je onako u jednoj dobroj mjeri mršav. A je, Kako je prihvatio hranu, hoćeš ti to uspjeti za neko dogledno vrijeme da ga popraviš? pa eto vidit ćemo Čigoja. Dobar je on sad kakav je tek došao. A pred njima je, što nam kažu, vrijeme, pa vidit ćemo. Znači njemu se još nešto puno i ne zna, Pa a ne ipak zna se ništa. očekivati jedno je sigurno da će biti teškaš, a kad je u planu da ga malo pustite, da vidite način borbi. Pa evo Julijan je bio nešto govorio tamo iza Uskrsa, pa vidit ćemo.